선과 악이 공존하는데 우리가 선을 키우면 나는 선한 사람이 돼요. Тэгэхээр бид нар жишээ аваад ингэж ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний дотор сайн мөн зэрэгцээ оршдог. Тэгэхээр би сайныг сонгоод авах юм бол би өөрөө сайн хүн болж байгаа. 좋게 생각하려고 해야지. Юмыг зөвөр нь сайнаар нь бодох гэж хичээх хэрэгтэй үү? 악을 키우면 내가 악한 사람이 되는 거예요. Муу муухайг нь өгсгөөд авах юм бол би өөрөө муу муухай хорон муу хүн болно. 그죠? Тэгнэ үү? 또 이런 겁니다. За бас ийм байна. 우리는 상대방에게 선을 일으키게 할 수도 있고 악을 일으키게 할 수도 있습니다. Бид нар нөгөө талынхаа хүнд сайнэгч төрүүлж болно, эсвэл хорон муугч өсгөж гаргаж ирж болно. 말 한마디 갖고도 그렇게 할 수 있어요. Ганц үгээр ч бид нар тийм зүйлийг хийж болно. 여러분들 교만한 사람 좋아하시는 분 있으면 손 들어보세요. Бүхний дотор бардам мөнд их дуртай хүн байдаг бол гараа өргөдөх тоо. 교만한 사람 좋은 사람, Али бардам үнийг хараад их дуртай. 겸손한 사람 미운 사람 Дургуун даруй үнийг хараад дургуун үрээд идэх хүн байна. 없잖아요. Байхгүй байгаа зү. 근데 제가 교만하게 말하면 이제 악이 나오게 돼요. Тэгэхээр би их тийм ихэмсгээр бардмаар ингээл хэлчих юм бол тэр хүний дотор хорон муу төрнө. 아, 뭉파따라 형제. Ой мөхөтөр. 자, 저거 좀 해봐. Али чи нэг тэр хийч. 왜 그러고 있어? Хүн ингээ балаараа зогсоод байгаа. 그러면 어떻게 돼요? Гэвэл юу болох вэ? 나한테 왜 저래? Яа надад ингэ таах юм бол. 왜 나만 미워해? Яа намайг л ингээл үзий ядаад байгаа. 목사님은 나만 싫어하나 봐. Бас тэр үр надад л дургүй юм шиг байна. 악이 나오게 된다. Ингээ хорон муу ингээл муу мухаа гарч ирдэг гэдэг хагаад. 그죠? Тэгнэ үстэй. 근데 형제님 미안하지만 저거 좀 해주세요. Жохон ууслаараа та нэг тэрийг нэг хийгээд өгчихүү гээл те. 물론 우리 둘째 아들보다도 나이가 어려요. Мэдээж энэ залууж гисэн миний хоёр дахь хүүхдээс илүү нас залуу л байна л да. 그래도 내가 정중하게 대해봐요. Тэглээж гисэн би тийм ээ зөв боловсон харьцах хэрэгтэй. 그럼 그걸 배울 거 아니에요. Тэгвэл тэр хүн жигсэн энийг сурна. 선한 마음이 올라와. Тэр хүний дотор сайн сэтгэл төрнө. 우리가 상대방에게 아주 겸손하고 사랑스러운 표정과 말을 한다면은 상대방은 반드시 선한 마음이 올라오게 돼 있다고요. Тэгэхээр би өөрөө нөгөө талынхаа хүнд даруй хайрлсан тийм хандлага үзүүлээд ярих юм бол нөгөө хүний дотор жигсэн сайн сэтгэл төрнө гэж байна. 그래서 다른 사람을 선하게 만들 수도 있고 악하게 만들 수도 있는 거예요. Тэгэхээр нөгөө талынхаа хүнийг сайн талыг хүнч болгож болно, эсвэл хорон муу талыг хүнч болгож болно гэсэн. 우리 자신도 선이 나를 지배할 수 있게 할 수 있고 악이 나를 지배할 수 있게 할 수 있습니다. Бид бүхэн тэгэхээр өөрөө өөрсдийгөө муу мухагаар захируулчих болно, эсвэл сайнаар захируулчих болно. 다른 사람도 우리가 그렇게 만들 수 있어요. Бусад хүмүүсийг ч гэсэн бид нар тэгж чадна гэсэн. 그렇게 하면 안 되겠죠? Тэгэхээр чинь бид нар тийм байж